لسر پێشوچوونن ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەها باژار و باژارۆکên ئێرانê بێگشتی و خۆنیشاندان سەرانسەری تێنە ئەنجامدان مێمێبەنداریە مامۆستا دارە ناتق سیاسەتمەدارجێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی کردیە و نەها لێ بەلجیکا درونێ مامۆستا دارە دەم باش بەریە هەموو تشتێکی خوازم یعنی تلسەر سەدەمێن سەرەکەی بێ شۆڕەشە و دەمەکە کوردە بهترە باژار و باژارۆکên ئێرانê گرت و هەروەها ڕۆژهەڵاتی کوردستانیانی ملت هێبیا چ بوو کوشتنە ژینە ئەمینی چێ چاوێ ملەتدا ڕۆنی کرد بەسڵاو ڕێز و دەم باش هەر وەک دەزانن ئەوە زێدەی دوو هەفتانێک و شۆڕشێکی بەرفرە سەر تاسەری ئیرانê û bi taybetî li Rojhilatê Kurdistanê birêweye ew şoreşa vê carê ku bi semxeratê kuştina keçekî Kurd bi navê Jîna Emînî ku bi awayekî howane û bi nahev ji aliyê hêzên emnî yên wî welatî ve hate işkencekirin û pişre jiyanê xwe ji dest da xelkê azadîxwaz û şoreşgir yê Rojhilatê Kurdistanê bi awayekî berfireh derkevne ser koçe û kolana an bi duruşmên merg ber rejîma Komara İslamî û birûxe rejîma terorîstiya Êranê hatine ser şeqam û piştgiriya xwe dan ji pizava rizgarîxwaziya gelê Kurd û li hemen demê de ew cinayeta hûwane ya rejîma Îranê şermizar kirin û ew yeke bû sedemê wê hêndê ku edî ew şoreşe pêlên xabawê ji beşên dinyên Îranê û tu dibînî îro rojê bi awayekî berfireh ji nava tew gelên Îranê bi yekgirtî bi yek rêz û bi etihadekî sertaserî xelkên Îranê bi dijî wê rejîma gewneperest û terorîst ya Îranê xwenîşandanan birêve dibin û mixabin ew xwenîşandan bi awayekî هۆوانە ji aliyê de mudezmen Îranê باشە بەریەم لەسەر تەعاملê ڕاوەستن مامۆستا دەرات خوازم نەها بزانبم خۆنیشاندانان کیژە دەبەرێن ئێرانê گرتنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانێژی و هەروەها gelên ئێرانê خۆبتنێ فارس و کوردین gelên din jî ew jî rabûne xۆنیشاندانان ئەنجام بدin بەێ بگشتی di Rojhilatê Kurdistanê li parêzgeha îlam li parêzgeha Kirmanşah li parêzgeha Sine û li parêzgeha Wormê li wan çar parêzgehên Kurdnişîn yanî an ku Kurdistanê bi tevavî xelek li ser şeqaman û li ser kolanan û duruşmên dij bi vê rejîmê û sloganan didin û xwenîşandan bi awayekî berfireh birêve li bajarên mezin e wek û Tehran li Tewrêzê di nava gelê Ereb di nava gelê Belûş di nava gelê Azerî û li Farsan û bi giştî tewne tevên Îranê îro rojê duruşma Kurdistan çeşm û çirayê Îran an ku Kurdistan çav û roniya gelên Îranê duruşman didin û bi dijî wê rejîmê raperîn bi awayekî berfireh li zankoyan li kolanan li navendên rewşenbîrî û li giş tevqîqatên wê civakê ew xwenîşandan bi awayekî berfireh dimeşin. Vê carê Kurdistan bû bi babêjin serçopîgêra wê xwenîşandan û van meşên ku di Îranê birêve diçe. Li waqê de Kurdistan vê carê karî hembestigî û itihadekî di nava netewên dîkeyên Îranê çêbike û meşên vê carê bi cêwaz digel meşên dîke bi insicam û itihad û yekgirtinek ku di nava gelên wî welatî de heye nek tenê li Îranê bigre li derveyê welatî ji tev gelên Îranê Belûç, Ereb, Azerî, Türk, Türkmen, derebêjim Kurd hemû bi hev re dij bi wê rejîmê rabûne û tu dikarî bêjî ew yeke vê gavê wek raperîn wek û şoreşekî mezin ya gelên Îranê dij bi wê rejîma gewneperest birêve û dimeşe. باشە کاک دارە سلۆگانên ku dê xwenîşandana de têne bilindkirin şoreşa ku tevaya gelên Eyranê bejdariye tê dikin çi slogan daxwaza çi dikin xwenîşander yek û şoreşê dikin bi giştî xelek daxwaza herifîna wê rejîmê dikin xelek êdî ji vê rejîma gewneperest ya Komara İslamî têr bûne ew rejîma
ایران نخوازن و داخوازکارن که لازم او رژیم وره حرفاندنی و لجیویل رژیم کی دموکراتیک مردمی و سکولار و لسر بنگاه سیستم کی دموکراتیک و فدرال کوته ده مافت تو گلن ایرانی و یک جوان گل کد وره دابین کرنی بیت سرکار بگشتی درشم و سلوگان خلق شورشگر و خلق کو الشقام کولانانه دش به توابیت او رژیمنا و او بگشتی رژیم نخوازن آزادی دخوازن دموکراسی دخوازن و دخوازن تو تحقیقات جواک گل ایران بگشتی وک هاو د سیستم کی دموکراتیک آزاد ده جیان خواب اوه کی سربست دوی ولاتی ده بریوه بدن باشا كاك دارا أما بين لسر الآلية دن رجيمة إيران رجيمة ملالي بچرنجي التعامل الجاري خوانيشان داران حتى وكانها جمعنا كسين كو شهيد بنا هاتنا كوشتن جمعنا برينداران چقاسة أجرك لسر جراوستي تاني دوني دناوا جالي بلوش ده زيادتر لحفته بلوچن آزادي خاص بأوائي كي هوانه جالي هيزن أمني وعاته هاتن شهید کرینه او تنی آمارا دونه یا دورین بلوچانه لسر تا سر وان خونشاندان کو با اوای کی برفره لحمو ایرانی ده بریوازه چه لحیام وان دو حافتین در باز بوده زیدتر لصد 105 کسی با گروان آماری کو و اشکره و دیارن خوانشاندان جالیه و رژیمی و هاتن شهید کرن مخابن به صدان کس هاتنه بریندار کرن و به هزاران کس جالی هیزن امنی و هاتنه گرتن و دست بسر کرن رژیم ایران دچه بزوری لبر دری خلقی دگره و دبر زندان دکن به دیان و صدان قرطن کرد او چند روژه هاتنه گرتن و بیسروشون کرن که تو هم که مالبات وان نزانکانه قدر وان چارمی ساوان چلیده و بر بکیوه دچه او بگره جدال وی هنده کو با اوه کی بردوام او چند روزشی بنکه و بارگاین هیزن آزادی خواز و شورشگیرن روش حالات کردستان لباشور داده بر موشکان بر توپان و بدهان کس هاتن شهید کرن و بریندار کرن مخابه ما مستا دارر بدرزی بیم سر هلوست نفدولتی جه شورش ایرانی یعنی تو علیه که نفدولتی پشتوانی خوش خوانیشاندران را هلوست و یعنی حتی شراده که باندور لخوانیشاندان گشتی لتبع ایرانی کرد بگشتی سازی ناودولتی و سازی مافی مروف به تایبتی پارلمان اروپا امریکا و ولاتین زلحیز بگشتی و ولاتین پیشکوتن خواز و دموکراتین اروپی همو ایدانه و سرکونه وان هیرشن رژیم ایران چل سر بنکه و بارگان حزبین روشالات و به تایبتی تپسر کردن و سرکوت کردن خوانیشاندان گرتن کشتن اشکنجه کردن خوانیشاندان بگشتی جوادگاه ناودولاتی را او یک حاکم محکوم کردن و ایران ایرو روژه لطو تحقیقات بابیجم ولاتین اوروپی و لبردم سفارت بی ولاتی بروجانه به هزاران کرد و ایرانین آزادی خواست خوند بنو وان ایرش و سرکوب و تپسرین کو ایران در حق خونشاندان هم بریواده به شرمزار دی که حیاوه گاوه جوادگاه ناودولتی تنه بقصه او یک شرمزار کرنه لی وقت پراکتیک حتی اینها مخابن تو گاوگی پراکتیکی بوکو ببه مسبب ایران وان سرکوت و تپسریانه راب وستینه حتی اینها جالی جوادگاه ناودولتی ده گاوگی پراکتیکی نهاته آویدانه لی لمدیان ده بواری دیپلوماسی و او یکه روزانه هم دبینم برپس رایدان ولاتین در و یکی شرمزار دکن لی ایران نیاوی هندیا رژیم ایران رژیم کی درنده لازمه جوادگاه ناودولتی با اوای کی پراکتیکی لهمبر وی رژیم را بوستینه و ماشینا ترور و تپسلیا وی رژیم بده سکناندنی گلک سپاس بوی سیاست مدار دارا الناطق كنت مربي لك سواس مستوى